Tubasuje kandi abifuriza kugira igitondo cyiza cyane mwebwe mudukurikiye muri muce bitandukanye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari mu gihugu cya Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi n'igihugu cya Tanzania. Namwe mudukurikiye muri hakurya y'amazi magari mu gihugu cy'Ububiligi, mu Bufaransa, Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaze muri amakuru. Murabizi ko yitwa General Godfrey Niyombare, uyu nguyu ari ku ruhembe rw'abagerageje gushaka gukora coup d'etat cyangwa se irikwa ry'ubutegetsi mu gihugu cy'u Burundi muri 2015. Hari manda ya gatatu Petero Nkurunziza yashakaga, ariko mu by'ukuri yari inyuranyije n'itegeko nshinga ry'igihugu cy'u Burundi, inyuranyije n'amasezerano yarusha mu gihugu cya Tanzania. Iyo manda ya gatatu yarakukuje mu by'ukuri aza no kuyigeraho, ariko kandi yaje kwitaba Imana muri 2020. Gusa icyo navuga nuko abagerageje gushaka gukora coup d'etat muri 2015 benshi baje guhunga, abandi batabwa muri yombi, abafashwe bamwe barishwe, abandi baracyafunzwe kugeza amagingo ngaya. Gusa bahunze nabo baracyari mu gihugu bahungiyemo. Ni kenshi rero leta y'u Burundi yagiye isaba u Rwanda ko kohereza abagize uruhare mu mugambi wo gushaka guhungabanya ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza cyangwa se gukora coup d'etat irikwa ubutegetsi, ariko rikaza gupfuba. Hanyuma rero hari harimo n'uwitwa General Godfrey Niyombare, byavugwa ko ahungiye mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo rero ndagira mabwire ko hari amakuru akomeye cyane bazaniye muri iki gitondo. Gusa mbere gato yuko nza kuyigaruka ino nkuru, reka mbanze mbahe incamake y'amakuru y'ingenzi agezweho muri aka kanya. Mbabwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zabashije gukura ibiro 13 n'igice bya uranium ifite ubukana mu kigo cy'ubushakashatsi ku ngufu za nucleaire cya Venezuela, ijya kwibika ahantu hatekanye muri Amerika. Byatangajwe n'urwego rwa Amerika rushinzwe ingufu NASA ku itariki ya 9 Gicurasi 2026, kandi aho rwavuze ko kugira ngo iyi gahunda igende neza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatanyije n'Ubwongereza. Umuyobozi mukuru w'iki kigo yitwa Brandon Williams yavuze ko gukura uranium muri Venezuela n'intsinzi kuri Amerika, Venezuela ndetse n'isi muri rusange. Ati gukura uranium yose ifite ubukana muri Venezuela biratanga ikindi kimenyetso ku isi cy'uko Venezuela igiye gusanwa ndetse no kugirwa nshya. NNSA yasobanuye ko gutwara uranium byasabaga kwigengesera cyane kuko yacishijwe ku butaka, ibona kujya mu bwato ijyanwa muri South Carolina. Bibaye rero mu gihe Amerika na Venezuela kandi byari bimaze iminsi birebana y'ingwe, kugeza ubwo ku itariki ya 3 Mutarama 2025 Amerika kandi yagabye igitero mu murwa mukuru wa Venezuela Caracas, ndetse perezida w'icyo gihugu Nicolas Maduro n'umugore we barafatwa bajyanwa muri Amerika. Nicolas Maduro yashinjwaga kandi kwinjiza muri Amerika ikiyobyabwenge cya cocaine ndetse n'ibindi bitanye isano nacyo. Icyakora nyuma yaho habonetse agahenge hagati y'ibihugu byombi, dore nyuma y'imyaka igera kuri 7 hasubukuwe ingendo ziva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zerekeza muri Venezuela ntaho indege ihagaze. Ni mu gihe kandi mu ntambara Amerika ihanganyemo na Iran, urebye icyo Trump ayishakamo ari uguhagarika Iran gukora uranium ifite ubukana ikorwamo intwaro za nucleaire, nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira. Mu yandi makuru mu buryo bw'incamake, reka duce mu gihugu cy'u Burundi. Mu Burundi amakuru aturuka y'amashyaka agera kuri 5 yanze kugira uruhare mu myiteguro y'amatora. Amashyaka 5 atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi yatangaje ko atazagira uruhare mu myiteguro y'amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe muri 2027 bitewe n'uko ibibazo byagaragaye mu mwaka ushize bitakemutse. Mu itangazo rihuriweho ryashyizweho imikono itariki ya 8 Gicurasi 2023, CNL, Iprona, Codebu, Sahwanya, Fredebu ndetse na CDP yatangaje ko amatora y'abadepite n'abasenateri yabaye mu mwaka ushize yabayemo ibibazo kandi ko nta cyizere gihari cy'uko bizakemuka. Aya mashyaka yatangaje ko komisiyo yigenga ishinzwe amatora mu Burundi Seni idafite ubushobozi bwo gutegura neza amatora y'umukuru w'igihugu bitewe n'uko yitwaye nabi mu matora y'abadepite n'abasenateri aheruka. Ntiyavuze ibibazo byagaragaye, ariko mu byinubwe harimo cyane mu matora yabaye muri 2025 harimo iyibwa ry'amajwi no kuba abaturage kandi baratowe bacungirwa hafi n'urubyiruko rushamikiye ku ishyaka rya CNDD-FDD riri ku butegetsi rwitwa Imbonerakure, ku buryo rero batashoboraga kandi kwisanzura. Ibibazo byagize ingaruka zikomeye cyane kuko ku nshuro ya mbere kuva mu Burundi hajyaho ubutegetsi bushingiye kuri demokarasi, inteko ishinga amategeko yegukanywe n'ishyaka rya CNDD-FDD gusa. CNL n'andi mashyaka 4 yatangaje ko adateze kwitabira inama zitegura amatora keretse mu gihe haba habaye ibiganiro bya politike bigamije gukemura imbogamizi zagaragaye kugira ngo abarundi bizere ko amatora y'ubutaha azaba mu mucyo.
aya mashyaka yibukije perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko ari we wa mbere mu gihugu ufite inshingano yo gusigasira ihame rya demokarasi, bamusaba kandi gutangiza ibiganiro bya politike kugira ngo habeho ubwumvikane. Amashyaka yashyize imikono kuri nyandiko yiyemeje kwitabira ibiganiro byo gusasa inzobe kandi byubaka bigamije gukomeza demokarasi ndetse no kugira ngo amatora y'ubutaha azabe yizewe nk'uko biteganywa n'amategeko y'u Burundi. Kuri wa 9 Gicurasi 2026 perezida w'u Burundi yatangaje ko hari abo umutima utari hamwe kubera amatora bityo ko bakeneye ikiganiro cy'umubyeyi. Yagize ati ndabahumurije nk'umubyeyi w'abarundi bose cyane ko ndangije ingendo mu ntara zose, ati mpumuriza abenegihugu nabo, ati aho kubube ubukera, ati nzabageraho. Perezida wa Seni Prosper Ntahorwamiye yari yasubije aya mashyaka ko kwitabira inama zitegura amatora ari ubushake bityo ko zizitabirwa n'ababishaka. Yari yanateye twatsi ibiganiro byifuzwa ku mpande zombi. Kwa rero ari ibyo bikomeza kugenda bivugwa mu gihugu cy'u Burundi mu gihe ateganyijwe amatora umwaka utaha wa 2027. Hanyuma mbere gato reka tukomoze rero kuri General Godfrey Niyombare. Uyu mugabo Godfrey Niyombare cyangwa se General Niyombare, nkuko rero nari nababwiye kandi kuri General Godfrey Niyombare hari inkuru yanditswe n'ikinyamakuru ya Kadomo ku itariki ya 10 mu kwezi kwa mbere 2024 yagiraga iti ni bande Ndayishimiye ashaka bahungiye mu Rwanda. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaherutse kumenyesha abanyamakuru ko igihugu cye gishaka abahungiye mu Rwanda nyuma yo kugaragaza guhirika ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza tariki ya 13 Gicurasi 2015. Icyo ni icyifuzo u Rwanda rwasobanuye kenshi ko rutacyubahiriza bitewe n'uko impunzi zigira amategeko mpuzamahanga zirengera yasinyiwe i Geneva mu Suisse muri Nyakanga umwaka w'1951. Muri rusange leta y'u Burundi irashakisha abarundi 33 ishinja kugira uruhare mu igerageza ryo guhirika ubutegetsi bwa Nkurunziza. Nkuko bigaragara mu nyandiko y'urukiko rw'ikirenga ku itariki ya 2 Gashyantare 2016, abashakishwa bari mu byiciro bigera kuri 5 barimo abasirikare, abapolisi, abanyapolitiki, abaharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'abanyamakuru. Amakuru gifite nuko muri aba bashakishwa na leta y'u Burundi bamwe muri bo bahungiye mu bihugu bitandukanye. Hari abari mu Rwanda, abari mu Bubiligi, muri Republika Demokarasi ya Kongo, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahandi. Tito Rutaremara uri mu bagize akanama ngishwanama k'inararibonye mu Rwanda ubwo mu kiganiro Choice Live yemeje amakuru agira ati bamwe nibo baje abandi bahungiye ahandi. Uyu munyapolitike kandi yasobanuye ko mu bahungiye mu Rwanda nta basirikare barimo, kuko abasirikare bamwe mu bari mu mitwe ya nka Red Tabara ikorera mu Burasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Kongo. Yagize ati abantu bahungiye hano barahari, ati abayobozi babo bagiye no mu bindi bihugu, ati byakuri nta basirikare bahungiye hano ubwo n'abanyapolitike bavuga, ati ahubwo bahungiye muri Kongo abandi n'abaturage. Bamwe muri 33 bashakishwa. Rutonde rw'abashakishwa na leta y'u Burundi ruriho abasirikare 8: Major General Godfrey Niyombare uyobora umutwe witwaje intwaro wa Forebu, Major General Ponsier Gaciubwenge, Major General Jeremy Ntiranyibagira, Brigadier General Gilbert Habarugira, Brigadier General Moise Nzeyimana, Colonel Edouard Nshimirimana, Lieutenant Colonel Ricade Niyitegeka na Major Emmanuel Ndayikeza. Hanyuma rero rurimo kandi abari ba komiseri bakuru muri polisi nka General Leonard Ndiyendakumana, General Guillaume Nabindika na General Edouard Nibigira. Bakundukize Riboile wabaye umuvugizi wa polisi y'u Burundi nawe kandi bari mu bashakishwa yapfiriye mu buhungiro muri Nyakanga 2017. Abanyapolitike bari kuri rutonde ni Bernard Busokoza wabaye vice president w'u Burundi, Leonidas Atungimana wabaye umuvugizi wa Nkurunziza, Moise Bucumi wabaye ministre w'ingufu, Jean Minani wabaye umuyobozi mukuru w'ishyaka Sahwanya Forebu ndetse n'uwitwa Jeremy Minani, Onesme Nduwimana na Alexis Nduhije. Mu bashakishwa kandi harimo abanyamakuru nka Bob Rugurika uyobora ikinyamakuru RPA ijwi ry'abanyagihugu ni Radio Publique Africaine, akaba rero na Arcade Havyarimana, Gilbert Niyonkuru, Patrick Mitabaro wabaye umunyamakuru wa Radio Isanganiro na Patrick Nduwimana, Innocent Muhozi na Anne Niyuhire. Abana uburenganzira bw'ikiremwamuntu barimo Pacifique Nahazwa uyobora umuryango Focode, Margarite Barankitse washinze umuryango Maison Shalom, Vitali Nshimirimana ndetse na Armel Niyongere nabo kandi bari kuri rutonde. Aba bose urukiko rw'ikirenga rw'u Burundi rwabakatiye igifungo cya burundu badahari, rutegeka ko imitungo yabo igurishwa kugira ngo yishyure ihazabu yose hamwe baciwe ibarirwa amafaranga akoreshwa muri iki gihugu cy'u Burundi miliyari 1.5 z'amarundi. Hanyuma duhindure ingingo turebe n'andi makuru akomeje kugenda avugwa agatonga, ariko duce Bruxelles mu Bubiligi
Mu gihugu cy'Ububiligi haravugwa inkuru yuko nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifata ibihano igisirikare cy'u Rwanda RDF zigishinja kugira uruhare mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuri ubu abayobozi b'iki gihugu kandi bakomeje no gusaba umuryango umwe bw'Uburayi gutera ikirenge mu cy'Amerika nawo ugafatira ibihano RDF cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda. Mu rwego rwo ku munsi wa gatatu ushize, Minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya ari Buruseli mu Bubiligi, aho yabonanye n'abayobozi batandukanye mu muryango wa European Union aherekejwe na bamwe mu bashabitsi bazwiho kugira urwango igihugu cy'u Rwanda. Ibiganiro byabereye i Buruseli ahari icyicaro cy'inteko ishinga amategeko y'Uburayi biba hagati ya Minisitiri Muyaya ndetse n'uwitwa Hilde Votmans, perezida w'inteko ishinga amategeko ihuriweho n'umuryango umwe bw'Uburayi, akaba kandi na Afurika, baganiriye ku bijyanye n'aho inzira yo kugera ku mahoro igeze no ku burenganzira bwa muntu mu burasirazuba bwa Kongo. Abinyujije kuri X kuri wa kane ushize, Minisitiri Patrick Muyaya yagize ati umuryango umwe bw'Uburayi ugomba gutera ikirenge mu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawo ugafata ibihano igisirikare cy'u Rwanda bafatanya nacyo mu byaha bikomeje gukorerwa abaturage bacu. Yakomeje kandi asaba European Union kugira uruhare runini cyane mu gushyigikira ingufu z'ubutabera ndetse n'ikurikiranwa ry'amabuye y'agaciro agurwa mu buryo butemewe n'amasosiyete yo mu Burayi muri Kongo. Patrick Muyaya arasaba European Union gufata RDF ibihano nyuma y'uko ku itariki ya 2 Werurwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatiye ibihano RDF n'abayobozi bayo barimo umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Baraka Muganga, umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi, umuyobozi wa diviziyo ya 3 y'ingabo z'u Rwanda Major General Ruki Karusisi, ndetse n'umuyobozi w'ingabo zo mu mutwe udasanzwe Brigade General Gashugi Stanislas. Amerika ishinja RDF n'abayobozi bayo gutera inkunga, guhugura ndetse no kurwana ifatanyije n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Guverinoma y'u Rwanda mu itangazo risubiza kuri biriya bihano yasohoye yavuze ko kuba ibihano byafashwe byibasira uruhande rumwe mu ziri mu nzira y'amahoro mu buryo budakwiye, bigoreka ukuri ndetse kandi bikagaragaza mu buryo butari bwo imiterere nyayo y'amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka duhindura ingingo vuba hanyuma turebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Mbabwire kuri iyi nkuru, mbabwire ati nta ntwaro zerekanwe n'impinduka zikomeye cyane mu birori by'Uburusiya by'isabukuru y'insinzi. Uburusiya bwizije isabukuru imyaka 81 Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zimaze zitsinze Ubudage bw'Abanazi mu ntambara ya kabiri y'isi, ariko mu birori byo kwiziza isabukuru hagaragayemo impinduka nyinshi cyane zirimo imyereko y'intwaro zikomeye ahanini zatewe n'intambara iki gihugu gihanganyemo na Ukraine. Ibirori byabaye ku itariki ya 9 Gicurasi 2026 i Moscow kuri Red Square, umunsi kandi aba ari uw'ikiruhuko mu rwego rwo guha icyubahiro abaturage n'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete barenga miliyoni 27 bapfiriye mu ntambara y'isi. Ibi birori kandi ubusanzwe birangwa n'akarasisi ka gisirikare, kumurika intwaro zihambaye za gisirikare, imyereko y'indege ndetse n'ibindi. Kuri inshuro kandi akarasisi nubwo imibare y'abagakoze itaratangazwa, wabonaga ko ari bake ugereranyije n'akarasisi kakozwe muri ibi birori mu myaka yashize, aho nko muri 2025 kakozwe n'abasirikare barenga 11,000. Uyu munsi kandi nta kumurika intwaro zikomeye cyane kwabayeho, aho busanzwe hamurikwaga kandi ibisasu bikomeye, imodoka z'intambara ndetse n'izindi ntwaro z'ikoranabuhanga. Amakuru dukesha AP News kandi agaragaza ko mu mujyi wa Moscow umutekano wari wakajijwe mu rwego rwo hejuru, ahanini birinda ko habaho ibitero biva muri Ukraine bigamije kandi kwangiza ibi birori. Mu karasisi kandi hagaragayemo abasirikare b'igisirikare cya Korea ya Ruguru gusa, mu gihe umwaka ushize harimo ibihugu bigera kuri 13. Perezida w'Urusiya Vladimir Putin yavuze ko bazahora kandi bibuka abasoviyete nk'abantu batabaye igihugu n'isi muri rusange. Tuzakomeza twibuka abasoviyete kuko nibo bafashe umwanzuro wo kurwanya Abanazi ndetse kandi baratsinda, batabara igihugu n'isi, bashyira iherezo ku bantu batagira imbabazi bahaye ubwigenge ibihugu ati byari byarafashwe n'Abanazi. Yavuze ko insinzi y'Abasoviyete itera imbaraga abandi basirikare bari ku rugamba nubwo bahanganye n'abantu bashyigikiwe n'umuryango wa NATO, ariko nta kabuza iyo ntambara nayo bazayitsinda. Ibirori byitabiriwe n'abayobozi batandukanye barimo Perezida wa Belarus Alexander Lukashenko, umuyobozi w'ikirenga wa Malaysia Sultan Ibrahim, Perezida wa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Perezida wa Uzbekistan ndetse na Shavkat Mirziyoyev n'abandi. Ibirori byabaye nyuma y'uko Uburusiya butanze agahenge k'iminsi 2 mu ntambara bahanganyemo na Ukraine hagamijwe kwiziza uyu munsi. Hanyuma rero andi makuru akomeza kugenda avugwa, reka tugarike no kuri iyi nkuru mbabwire ko hari amakuru mashya ku bijyanye n'ibivejuru cyangwa se za aliens,
Amerika yemeje ko ibivejuru byageze ku isi. Ibyo wamenya rero ku mabanga y'igisirikare yashyizwe hanze tariki ya 8 Gicurasi 2026, igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyaratunguranye gikora ibintu bitari byigeze bibaho mu mateka, gishyira ahagaragara inyandiko z'ibanga zivuga ku bintu biguruka mu kirere bitazwi, inkomoko yabyo bizwi ku izina rya UFOs cyangwa se Unidentified Flying Objects. Iki cyemezo cyafashwe nyuma y'itegeko ryatanzwe na Perezida Donald Trump ryo kureka guhisha aya makuru, hagamijwe gushyira ukuri kose hanze ku bintu byakomeje kandi kwibazwaho n'abatari bake, bikanakorwaho filime zitagira ingano. White House cyangwa se Maison Blanche yavuze ko iyi ari intambwe itarigeze iterwa n'indi guverinoma iyo ari yo yose mu zabayeho muri Amerika ku bijyanye no gukorera umucyo. Izi nyandiko zatangarijwe ku rubuga rushya rwatangijwe rugenewe kandi gushyirwaho izi nyandiko zibanga. Icyiciro cya mbere kigizwe n'inyandiko 120, amashusho 28 n'amafoto 18 byavuye mu rwego rw'ubutasi rwa FBI, Federal Bureau of Investigation ndetse na NASA, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'igisirikare cya Amerika. Harashyizwe hanze amashusho yafatiwe ukwezi mu butumwa bwa Apollo 17 nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga, nk'uko byakomezaga kugenda rero bigarukaho muri rusange. Aya makuru kandi agaragaza ko ibyo bintu biguruka bitazwi inkomoko yabyo bitabonetse muri Amerika gusa, uko byagaragaye no mu kirere cy'Ubuyapani aho byari bifite ishusho nk'iy'umupira w'amaguru. Byagaragaye kandi mu Bugereki, mu burasirazuba bwo hagati no muri Afurika. Impamvu nyamukuru yatumye igisirikare gishyira amabanga hanze ni uko kugeza n'ubu Amerika yananiwe kandi kumenya neza ibyo bintu ibyo ari byo, inkomoko yabyo n'ibyo bisobanuro. Inyandiko zashyizwe hanze nta makuru ahagije cyangwa se amashusho akeye abahanga b'Amerika bafite yatuma bemeza inkomoko yabyo. Iki gihugu cyizeye ko gushyira aya makuru ku mugaragaro bizatuma abahanga bigenga mu zindi nzego n'abaturage basanzwe bazafatanya nacyo mu gusesengura amashusho n'inyandiko, barebe ko bavumbura ukuri kwihishe inyuma yabyo nk'uko amakuru abivuga. Benshi bahise rero bibaza niba gushyira hanze aya mabanga bivuze ko Amerika yemeje ko hari ibivejuru cyangwa se ibintu byo ku yindi mibumbe byatsuye iwacu. Igisubizo ntabwo kizwi. Icyo Amerika yemeje ni uko mu kirere cy'isi hagiye hagaragara kandi ibintu biguruka bifite ikoranabuhanga n'umuvuduko bidasanzwe igisirikare kitarabasha gusobanura. Kuba ibi bintu bitazwi ntibivuze ko ari ibivejuru, kuko bishobora no kuba ari ikoranabuhanga ry'ibindi bihugu by'ibihangange cyangwa se ibindi bintu kamere abantu batarabasha kandi kuvumbura no gusobanukirwa. Izi nyandiko 162 ni intangiriro, kuko igisirikare cya Amerika cyatangaje ko hari inyandiko zibarirwa muri za miliyoni zigomba kubanza kandi gusuzumwa mbere yo gushyirwa hanze. Byemejwe ko ibindi byiciro by'amabanga nk'aya bizajya bishyirwa hanze uko iminsi ishira, kugeza igihe kandi ibintu byose bizwi n'igisirikare bishyiriwe ku mugaragaro ngo buri wese abimenye, n'ufite ubushobozi kandi bwo kubisesengura nawe akaba yabikora. Reka amakuru yacu tuyasereze kuri iyi nkuru, mbabwire ko iperereza ry'ibanze ryasanze witwa Nsanzimana ndetse na Niyonshuti bakoraga kuri chaîne ya YouTube Imbarutso ya Demokarasi atari abanyamakuru. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwemeje ko iperereza ry'ibanze ryasanzwe witwa Nsanzimana Augustin ndetse na Niyonshuti Emmanuel bakoreraga chaîne ya YouTube yitwa Imbarutso ya Demokarasi biherutse gutabwa muri yombi atari abanyamakuru. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'Igihe ubwo yarabajijwe aho iyi dosiye igeze. Yagize ati dosiye yabo yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha ku itariki ya 6 Gicurasi 2026. Icyakora iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko atari abanyamakuru, ari abantu basanzwe bakoresha imbuga nkoranyambaga zirimo na YouTube, ari nayo bifashishaga kandi batangaza amakuru y'ibihuha ashobora kandi guteza ubwoba muri rubanda. Aba basore batawe muri yombi tariki ya 1 Gicurasi 2026 bakurikiranyweho ibyaha birimo icyo gutangaza amakuru y'ibihuha ashobora guteza ubwoba, imvururu cyangwa se imidugararo muri rubanda binyujijwe kuri mudasobwa cyangwa se urusobe rwa mudasobwa. Ni icyaha gihanwa n'amategeko. Iki cyaha gihanwa n'itegeko nimero 60 agakonika 2018 ryo ku itariki 22 Kanama 2018 ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga. Umuntu uhamijwe n'urukiko iki cyaha arijwe igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5, n'ihazabu itari munsi ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda ariko itarenze miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Reka rero mbashimire cyane kandi mbifuje gukomeza kugira ibyiza, tuzaza gusubira mu